Li parêzgeha Duhokê kamîrên çavdêriyê ber bi zêdebûnê ne. Weko hewlatî dibêjin, digel qeyranên darayî û hatina mirovên biyanî bi vê bajarî rêjeya tawanan zêde bûyne. Lê ev kamîrên çavdêrî heta radekê ev diyardeye kontrol kiriye. کامیلا تو نزانی انا زان من شو شخوانی بس کامیلا داری ختن ابی مروی رقم مثلا سیاره بد ابد زانتن دی به حسد کو ابی مروی از جا گیری ده در کفت في قافات زيكا بتيالا كد مش بيناش في قيران في عوديا داو جلبال طيباتي بمالا وسيكا في قافات جلك بونمونا جل حادثات شد بنو جلك ترابل بتشيكا دن ترافن وتشنو مثلا دكاندار جل دزيه زحفيني وبما تشتا جلت باشه Xudanê dukaneka kelûpelên kamîrên çavdêriyê jî dibêjît xwastên xelkî ji bo kamîrên çavdêriyê zêde bûye bû parastina mal û giyanê wan. Yani xelkî me pitir qesta kamîrên çavdêriyê dike ji bo parastina mala wan, şûlê wan û xasaten parastina emnî yani şûlê polîsî dişet wisa. Hatta که کامرین چوبدری گله کاری کاری مکیلی بود سرکنا تامبارا û te bêjî rêveberiya polîsan li parêzgeha Duhokê jî dibêjît. Ev kamîrên çavdêrî gelek harîkarî û karsivikî bûme kiriye ji bo girtina tawanbaran û parastina aramiya bajêrî. همی جهان کامرین چوبدری روله که باش دبینن دسترکنا تامبارا دا و ما جی وک ریوبریا پلیسین پارێزگاه دوهکی و پلیسین هلنا گونهباریا گلک شواز هنه بود دسترکنا تامبارا شوازک شواجی اوک و کامرین چوبدری انکو پرگا کامرین چوبدری تامبار گله جارات هنه دسترکرن Li gorey amarên rêveberiya polîsên parêzgeha Duhokê û cihên bazirganî û geşt û guzarî pitir ji 90 sedê li jêr çavdêriya kamîrê da ye û di heman demda ber bi zêdebûnê ne û wekû hewlatî jî dibêjin kamîrên çavdêrî wekû pêdiviyekê jiyanê ye bû parastina malê wan û aramiya bajêrî. Renç Umar, NRT, Duhok.